Kebeli pi baro syakatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat berkongsan mentah ke seni kilom. Haduk lai subjek yo shispa mak Ivan Shan nongrum. Kerpat ki agan wadi ban kampin sting ye kilingko. Rung ke Samla Quincy hagatuk top 20. Bat rung top 20 armut na skul Alpha Nongpo ha ke result SSLC. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam dunia. Usamla Ivan Shan Nongrum, ubawan haga kerdan ke baar, haga thup ki top 20, haga exam SSLC, kabala penyat da ke embos, kabala penmi ke result mentagasngi ke santri Iaiong, na Secret Heart Boys High Secondary School Maulai, uday ukun baar jongga kong Rosemary Nongrum, bat uba walking lamare, basyong basa nong thamai ke Demri Boy District. Ha kajengnya kenduk bekilak pathai Khubor na kaliang uni usamla ulaai kaburam syau belai ubalai rap ye u ban poi syakini kathong na lor kata ulaong bekajing terai shitam jong u ringkat kajing duai kalong ka basai so ha ka baula yo ban pelut ikapor jong u nyau kenta man lakasngi klem daput ne pensep e ikapor ban pulikot naduk ka basdang kasnem katahi ka bala penhun ye u ai buram ya belai tekan rat berawan namar bakani kecing job cunga cikatong kadai na kecing na kadau ba boleh ma kadai na kecing saja kamera tisti ngai tiru ya kani kecing job cunga saya email pa cunga kiba ladon pernah hakti hajat bela kersan lam yang nadu pedang red hadu mentar te kecing job cunga kadai ru na kadau cunga kinoi kai school cunga kibra penyelesai tebit kat ke bakila SNA ya di principal dan yaki param kelas ru kibra kersan lam yang bat ya baru kibra kersan lam yang kecing dua juki bat kibra yarap yang kena selesai kat bakila SNA ini dia itu hak sini makre kibra ingin kentar sini kamu long klem pep man ka sini dai man la ka sini na kre nyau kenta la dang ala dai la dang la haka hala syai ka sini pat nan bersiang man pendap ke bang ala no dama la ka sini na do pas dam islam hadu menakut ya minop kade ka jing minop ni ka jing duai ka yarap yang nan bis ka ini kenapa ya mentah dia cuma kalong dah ubelai ibet yang kuat belong riunang tak gai mampet madu malah andre ngamda syanya tu namat kade nak kaji kai jengkin kai hi pernah kakot hi keba lah penyarap yang ibu paskan ni tapi bang nak kam ngap nak kam tak kerja kerja sibukan jadi bangam setu nak kai tak kita nak klep dan kami dan mobile phone ya itu boleh jumpa nak klep kami nanti beliau kena kedam masih dua beliau beli ai bekerja cuma kan nak buka nalek bekat ke bala te kontak ke masih nak klep kerman hira masih nak klep mundur dengan yo kena kedam tengah air nanti ulai kata keburam bro film itu dia itu pribad kecing lek chung ulai kayang kesem junga kadap dak kecing keku nama kecing lek chung u te kontahi ni hapan pumpa kecing sengu bat pi yakin lagi parmenta kecing seni kidang kemroi te ngaruh mengko apan lek ialah kam kejam ban irap ikibri kering ikibri syaulah benar yang banyak kentar sini ngalek kai kecing lek kai kuki football basketball volleyball masngat kecing rai ngakren kai buki parlok kun kita kecing ben refresh juga kayak itu mesti cuma kena ka message ke bang aku
Kinongkit kam kaseng Meghalaya Aganwadi Workers and Helpers Union NEHU ha kajingelam jongkong diang timai lingdo General Secretary ha kasantarik Iaiong kila ai ke memorandum ha ba po lingdo umintri ke social welfare ha ka bakilet hu ikjing bat jingkhia jongi kam balatin rong ha giterpeng jongki ka sarkar kalapan banaban ai mobile phone ha ki Aganwadi bat kini ki phone laban rap thamai bon ki kam ka bakide banle ka sarkar India bat sarkar Jylla ke labatha iki Aganwadi ban shandur ye iwei pe iwei ilong kemi Samla bat iknarit ki bayo jingkershan jingbam ni ki Aganwadi center tangkata man ubenai ki hab ban shandur ye barok ki briu ki bayo jingmentoi ni ki Aganwadi center bat ban penrung ha ka face recognition system jong ka app bun sin kini kidur kimrung ha ka app namar bambiang ki internet network ha ki nong kendong kumta ki hab ban mariak biang sya kata kasnong bunsin ban shandur wat tang ye iwe ibriu ki Aganwadi ki hab ru ban penbiang ye ki jingkhen jing dia bat ki we ki jing bu record ha ki register ki ba duna syu ya ka khat pratali man ubenai ye kini ki kam ki hab ban trei man kasngi ke NEHU kala kerpat ru nak sarkar Jylla ban ai pension ni ki dekhot ki bala syong that bat ki jingerap duna arlak tingka bat ye ki Aganwadi helpers shilak tingka kila kerpat ru ban penstingi kilingkor bala benrap bun serta akiterpeng jongki ubak polling do ulakular ban ra ikini kijingkerpat jongke NEHU syaka joint meeting jongke social welfare department ha ka ba kinoilam jongke ni ka sengru kin shimenta ban penpawi kijingkerpat jongki Polish bun ye pi wakila wan bandar ka bani hari gasni ka bani la adon ya gaji kendo jongi jongka Meghalaya Anganwadi Workers and Helpers Union nakabenta ki problem ki bangi kum ki nong tre Anganwadi baki nong yaram ni jia kendo nakapor syakapor hakikam ki bangi ni tre te ngi airu ya ka memorandum shi ka ni kasni bat ngan brief kindiat ngan ya thu kindiat halor gini ki kani ki shithi ka bangi ngi tho ka bangi ai i menta kasni ka long bet ka bading kong ay ka long hakani ka bangi le ya kani ka FRS ka deka ka face recognition system bat kata ka EKYC ka bangi ngi habande haki mobile phone haka app ka portion tracker app khnang ban pen shisha ba kini ki beneficiary ki dei kita ki ba yo jigmam shisha hapo ki centers ki jongi te habangi las dang bande ikani ka kam te haka jing ya leti ki jongi banle ya kata ngi shampoo ki problem te ka baning kong e kalong ba don ki beneficiary ki mtre banle ki adhar ki jongki te ka baar kalong ba kini ki badon haka adhar pat ki don pat ki bala shift no na katu ka jaka ka baki shong shubu menta ki shong hapo ka maulai nong loma te ki shift no shaka we ka jaka jong ka part of maulai te long kala shem jing e yangi te ka don pat ba ki tu ki link adhar ki ba ki OTP ki number phone ki jongki ki haban change te ngila ong ki beneficiary bagi le change te ka shimpor ki bakin le mo ka jingbon kam ka jongki te long kita ki dikitaw hi ki bangi ngi shem halor kane ka bangi le ya ka OTP baki EKYC na ta ki beneficiary te halor kane ka phang te ngila tho she i minister bala dalong ka bala ba ho angin le ya ka EKYC bangin pen shisha bagi de ki beneficiary ki jongi ki balong genuine banyo jingba mo hapo ki centers ki jongi and reban le hi ya kane ka FRS ka face recognition system te kane ta ka shem jing e bha namar kat kum ki instruction le ka bawan menta yangi ki Anganwadi ki ong ba ngide banle ya ka FRS RCN shi banai te ka shem jing e hado kata te nakaliang ka jungi ngila tho she i bala dalong ka bala ba kin kren nakaliang jong ka state government kan kren sha ka central government ba kan pelat yang i bangin le ya kan ke FRS kam don jing e bangin ai ya bag ka present mo na marman ka banai ngi haban play ya ka portion tracker am te onda kala play ngi haban tik you to beneficiary ba ubi bala yo jing bang te ya kata tingim don jing e nakaliang ka jungi bangin le ya kata andre ka jing ya kren jungi menta ka long ba kin pelat yang i tang ban le ya kan ke FRS Kasamla Quincy Kharshono na ka school Umroy Presbyterian Secondary School Umroy khun jong kong Tria Kharshono na ka shnong nonglum Umroy Ripoy District kalayo ban khur hadu sanspa ribu prama sabat kalayo ban rung ha ka kerdan ka banyaw hapo ka thup top 20 ha ka ni ka result SSLC balapan mi da ka embos
Ka Umroy Presbyterian Secondary School kalapha san pongut ki khna school banyale ki exam matrik bat lingba ka result balapenmi de ki empos ki te baro san pongut ki lapas ki exam jongki bat na pedeng ki te ki san pongut ka Samla Quincy Karshono marway kalarung ha ka kerdan ka bahnyau na ka top 20 da ka bakur san spa ndu marks bat chispa marks ka subject health education. Kini ke Jylla jong ke Samla Quincy Karshono ban Trishi Tom bat ban minot top ha ke jing puli ke jongka ban kiu sendon haduk ke te ke kerdan kala kentiu tangi ke buram jongka bat de ke ying ke sam Henry ya ke nam jong ke school Umroy Presbyterian Secondary School barok away. Ka Alpha English High Secondary School Nongpo mentau snem sa shisin ke lapau kerteng biang hapo ke top 20 ha ke result balapenmi de ke embos lingba ke Jylla ki arngut ki khna jong ke te ke school banyele bha ha ke exam bat ki lawan ra ru ke jingkemen ke bakrawi ki no hikai lembat principal haba ki khna ki lapas 100%. Kini arngut ki balurung ha ke top 20 kilong usoref pande ubalawan ha ke kerdan balai bat yo sanspa nyau pun riu mark bat ke Nandini Kumari ke balawan ban riu bat yo sanspa riu kendai marks. Kakong WB Black principal kalapan pawi ke jingkemen ban yo kini kisok batiang jong ke jingjob jong ke school jongka. Ka principal kalapan banaru ke scholarship ikitu ki kena nak bentakan ke school ki bawan top kin betengi ke jingpuli ha ki class 11 bat 12 kim dan kam syuk ban CWA. Kalau ong kini ke scholarship kalau yat man usnem ban pencelur bat I mean see mi ki kena school bat iki kimi ki kpa jongki. Kalau kentu ya barok ki kena school jongka ban minot ban duriap bat le bha ha ki jingpuli jongki. The moon about my results, it has been really good, and first of all I like to thank God for all his blessings. He has always been with me whenever I needed him, and ma'am for always supporting me and all of us, all and the whole class, and all the teachers who have been through, who have worked together with me, and without them it wouldn't have been possible. And my tutor and my parents, of course, they have always encouraged me to work hard and to do my best. So I'm really thankful to all of them. It's just we need to be consistent. We have to work bit by bit, but every day we should be consistent with our studies. Yeah, on this today when I got to hear the news, I was really very happy in knowing that she has got in the top 10 list. I'm really grateful to the school department, all the teachers, respected ma'am, who were always having an information and guidance giving towards, like whenever the result were being distributed, I think they will be giving some guidance and some tips that where she need to focus much more. That also really helped her in doing her in her studies to get much better year by year, and as she was studying from her childhood. So I think the total whatever she had been doing, get the knowledge from the school itself. And besides what she just now said, that she was working hard, she was having confidence that she can do better, and today she has got the result also. So she also happy, and I am really very very happy and excited as well. So that is all what I have to say. Ka principal KGP Girls High Secondary School ka Kongsi Alia kalapan pau ka jingkemen bakrau haba ka pida one bok wa lang kalarung ha ka kerdan bakhatway ha ka top 20 result matric balapan banamata ka sngi. Ka Kong Alia kalay thu ba ka school barok away kaladap da ka jingkemen ha ka ni ka sngi hadin kattu kat ni snem ba ka ni ka school kala rungbiang ha ka top 20. Kalay thu bagani ka school kala pha shis pa ngut ban tho examen bat kila pas kendai ngut. Kala aimen sim bat penchlur ki Samla ki balapil ban numdu jingkermen Henry ban yeng jot ban penkre elade ban yakun sa shisin ban poisha ka thong jingjob. Hadian ba ibai naki khna jami ila yo ka top 20 kom ka school ngedap da ka jing school komen ka crowd bat ka ba ningkong ka bangakwa abangan ong ka ni ka por ka lang bangakwa ban ai ka buram bat ka jingu yu blai bolalong ringkat bat ka school ka jami ken hakaba namar ba la bun telikis nem kom ka school ngim shimla yo shu ya ka ni ka kerdan bandung ha ka ni ka top 20 di ka ni ka jing yo rung jongi mentakas nem ka lalong ka jing komen ka crowd ya ka school ibaro ka way ya ngi kinong penya ya ka school ya kinong hikai ibala Trishi Tom bat mensim
nakabenta kini ki khna school but nga sko bakalong kaburam ya ka school hi barok we Yang tai kertang kuno itu. ti ini I khna ibayo ya kani ka top 20 haka 11th position ikateng I pida one bok walang Yaki subjek ki ba ini kena ilayo highest mark ya ka computer science but your distinction ya barok ki subjects your distinction barok ki subject Kenapa kena pipa na? Nia pa si spa ngut menta usnam. Namar ba klem don selection kila pa lut hi kat ki badon ki khna. Kalau Isyabat iwe kena isyabat ki pas kendai kendai ngut. Hadin kumba kap nosnya mamam ne pi ba kelawan biang ta sai sin ba ya kata. Ngem kun ma su te pi. Ya ka snam. Tam ya ka spok snam ni ko bagi kam ya poi su ka list. Kamot mata ka. Pau kita kisah komen. Ni penpau kita kisah komen ko bakrau ki. Ni luar beni yo ka ni ka position ni la yo ka highest mark seketika atli ki subject kalau ka cingkeman ka bakrau ka sekolah. Mungkin kena indah dah nampak. Nomor ki kena school jungi bon ngot ki degi banaski nong kendong ibadeng sabar juga social long ti idang mi national mentabi nuan cheni Shillong Apa ini jar bat ki we gisnam ka result ta kolong kuno. ka result untuk usdam long yakan ke school ke jungi wa kala bha palat ken kala bha palat bani compare bat ki kisnam markum bangala ong mentan marki khna school jungi hi khambon hi ki deki bana sabar jong ka Shillong dong pat ka school jungi ka di ka school ka bani priang lut ya parok khoi ka ki ba ko admission ka school ka jungi ngim jujiet ken tangi kita ki ba start langi tangi kita ki ba yo sakman ni priang lut ikinu ki khna ka ki ba dot kami ka admission ka school ka jungi ti na kata kada mi sudah ka cingkemen ken ya kan ko result mata usna Kwi subjek bayi yo ya smart. Iyo hayas ya barok khoi Ki Samla Lord Angel J. Marbanyang bat ke Erin L. Maulong naga school St. Thomas High Secondary School Mairang ki larung hagathop top 20 haga result matrik balapan benar ke embo sa kasantarik Iaiong. Ka Samla Lord Angel kalapoy haga kerdan basipau bat kur sanspa 100% marks kat ba ke Erin kalapoy haga kerdan bakat saw kalakur sanspa 100% marks. Habaya keren baka Samla Angel J. Marbanyang kalaythu ikajing aymen sim ikmi bikinohikai ki belapelong ya ka ban trishitam na dubas dang usnem ban pelut por ya ha ka kot. Kalau ong baka jing krek kot kala pelit jingmut bat kamsha ban wan ki jing penwit. Kajing pelit jingmut kalay rap shibun na kabenta kajing puli ban poi syakmat. Kat ba ka Samla Lord Erin L. Maulong kala ajing sngongu iki kmi ki kpa ki men ki para ki belalong kinong aymen sim bat ki bala ailat ya kapor ban krekot. Kini arngut ki Samla Lord kila kentui ki para kena school ban minot bat ban pelet jingmut haba ki penkrek ya ki exam jongki. Reverend Padar Venki Khars Yong uladap daga jingkemen bagi kena kila lek baha mentau snem. Naki shispa kat laingut ki balai lek matrik, shispa prangut ki lapas hakani ke genti. Kating janga kede angel jali samar bilang bat ngasa ngasong ngasa ni pok madang te ngade bayo 10 position hakan ni ka top 20 SSLC arja apsan te kani te kelas sedang banyaduk bang ngidang red mejengi laju pen persang bat yang bangi de ban krep bat ya ka kot mon aduk bang ngidang kena ngim de ban I tangi ini topik ru wala dang yile komentar ru yam kuma imsha kan yingi te kan ni kala penlong yingi bangi de ban yale ban job hakan nu ka jingale jungi te bat ru ka jing tri tom nala de ka jing shan ya telitelan ha uplay kendrat nombor nang thau te tangkup tahi nga nado ba sedang syong kelas dan kinong hikai ki e barok kelas sedang kin ban ong ba pilih mo ban lek bah ba pi ikop kin ban poi syaka nikat kenika ban yorung ha top less te ngaru kumta ngala sngo yo mensim kin kinong hikai ba kila ai sim nga kila ibet kin nga bangala kin ban lek ya kata te ngala sedang ban pen krena do ba sedang usnam ngala haki exam school ru ngaju wan syakmat te kala kampensuk kenya nga bangan pendap mo hadian nama bangala sedang banyadu ningkong nadu bas sedang usnam ngala sedang ban krek kot ba te hakini ki por banga krek kot ru ngala penlut kampun por halaka kot kenang ba mo ban la ban pen krek ba ban revise pai ki topics ba pair te kenang bangala ba ban top pai ki exam
kajing krekot kajing sengot jonga kadai compare wala pishong shipokan ta shi sniru wal lada pim pen lajing mot ma lada pi shong tang shi kan taru lada pi lajing mot shibun kala rong kala bentai kenya benta jong pi te kajing sengot jonga kadai ba pi de ban pen lajing mot jing mot kam palat ka kot kana ba pila ban shem kenya ki points ki ba piton kam ban NAKA benta jong pi te nga yala de nga hakakot te kumtela da nga ngam trekam na ngam lek kai bun ka banga pulikot te malakas ngi bun banga lada nga ngam tre ai kumangala bun be bakre kot brush singi ba te badru ngide ban tep mo kumdo ban krekot ban revise ki topics ba pair te badru ban ban segutuk kenya ka borla de hadu kat no pila ban krek ngim de ban shu ban ksan thanil de hakakot ma shong bar ashi singi tang bading la shu king saka kling la shu long kumdo handai ide ban segutuk ya ka borla jam te kaburam ka jingirat ni kong kale show play track and rat ba ula ai ngi barok kamat ke bakot bikia bat kamtam yang ba ula ai nga kata ka bor bang lala ban pen krek bhana ka benta kan ni ke exam te kamtam le ye email ki himan para ba ki bahing hasam be kila ju ai mensi menga man la kapor ki ai beten ti nga ba ngala bi mo ban le ya kan ni ngala bi ban po sha kata ka topless ngala bi ban le Kayulo Jimene Rilin El Suting na KGP Senot Mi Ngi High Secondary School Jawai kalarung ha ka kerdan balai ha ka top 20 ha ka result matrik balapan banada ke embos menta kasngi kala ai mensi mi ki para khna school dak baong nalor ka jing minon de ban longru ki banang ban khenkor ya kapor banum pensep e ka sap bala ayu ble shwa ban le ikinu ki kam ningkong de ban phai sha ble kayulo Jimene Rilin El Suting kari ka khun jang kong remedian suting baruba prulin langsyang ki basyong basa a chut waku tre den lin jawai u vice principal babu wan mi pasa aru lapan pau ka jingkmen halor ka jingwan ra nam kayulo Jimene Rilin El Suting ya ka school barok kinoy kay kilakmi lenti bakan poy hakani ka kerdan ulaong nengkong dokter ingo hiu blai te ingo igi bepa wada emlang wanga wad support nga hawa pura kada te ingo la igi blai la igi nong hikai kiwa da emlang wanga kiwa mju inga la da emkam hewan le kiwa kloy mau yarap la da emjing e wi cham te ingo te blai la igi lok la kiwa support nga gi lok gi dia te yoro hi kiwa chu bu jing doi lang dep neduk dep exam expect you for chaga top list mo kam te kam wa gi no kai le dio luti gi tanga le darap mut snya gi tho mulumala tangom am expect of for do third sa te ingo yo blai gi ni woro to gi jing le bhayong blai te go rukom krak kot ndo dang khen hadu o he te change go kam change i le te rukom krak kot le change go te por dang live score kam tu dang em class mo hadu le wji te one tuition kam tu te krak kot hi chibet chipor pet kot hi kam tu man gasngi le le tho homework tho assignment te men da exam one chwau mut kam tu yo chuti no chwa exam te darap prepare bha kam tu te mut kat wi wala te mut bun sen e por he krak kot bet sa te ko au ong khna waro wa minat hai jing pura yang phi ham pensep ai ni jing start wi blai phi te nang kong do ta tho chai oblai men da krak kot phi la wei siu spa bha ma ye por phi te bio ka ni woro em phone phi te siu spa bha ye por phi pe phone la pe he por kam ong tin ong blai em ki por yi woro pe he por te lai ke la lai di por mo krak kot la hap em bet sa hap te phi adjust ke por yang phi ye ong kam man routine e phi tangwam jar snya tho phi jar capacity phi jar ri rukam ye phi khrakat ta khrakat wi wala phi Kalumpung yele kai ball kabla pelong de dream team Paham Sim Sports and Cultural Club ya kabla tip kum ka open to all knockout football tournament kala kut no ha ka ba ka kinhun jong ka Mauro FC kala long kum kala du jong ka te kalumpung hadin ba kala la ban pelim no ya ka saw nong bri ha ka jinge khun kabla poi shadu ban ye shut ya ka tie breaker
Kendiat haba pai juga jengya kun jeng kita ki artli ki kenhun yele kai kabelalong ha ke kelas step bat ke kelamit jeng ke jengya kun ki rang jeng kita ki ar kenhun ki layok ban penki ke jar marshikot bat ha ka bakut pad kapor kaladon ke jengya khai ha pedeng kita ki ar kenhun kumta kinong penya jeng kita ke jengya le kai ki lara no sha ke jengya shot tie breaker bat day ha ka tie breaker ba ka Mauro FC kalala ban pelim no ya ka umsau nong bri. Ya katai ke Lumpung yele kai football ke Dream Team Paham Aim Sports and Cultural Club. Lawan ban penkut no da uba jet win ling do urang ba shnong ke Paham Aim ke Mukong San ha ke jingidon lang usamla Alberto nong seat president ke RBYF nong po circle ha ke balai don lang ru de ki dukot jeng ke Dream Team Paham Aim Sports and Cultural Club usamla Joseph nong kenri ke mu president usamla Crispin lapang secretary lembat kiwe de ki dukot. Kumban syukadau ya kata kelumpung yele kai bol lepeniat ya ka da kajing temu ban yele persya e kajing di buat kamtam yo drugs ubala Jylla bha kini kisngi ki bamenta bat ikate kelumpung ka longru kum ka rensan ni ki khun Samla ni ki laipu artli ki kenhon ban ya pelet jingmot ha ka kamile kai sports da ka bay shimenta ha kate kelumpung habawai no jong kate kelumpung kinong peniat ki la samru da ka song pisa bat ka tropi syaki kenhon la adu bat syaka kenhon ka bawan baar. So ni nak liang ke jenga nak kentu pi nak rapat pi pindon kapor bani nak kai tu nak kai bha jadi kasap ke jong pi tu peni jong kasap ke jong pi hang no pilih haki jaga pe peru ka jinglong jong pi pinapan peni kata ka de ka ba ni kwa khamtam ka dong athan jing ribo jing kwa naru ke bagi le tede belong isya daka akor ke brom khnang ba kata ka ribo jing long sya ka ri ka district Shillong ke Kibru ki im nak di im perangkat bekakor ban jitip bru blay kata ka jingkerpat jungam saya simpan nga aku lepi baru ki tim ki bam sama don nyaru ki bla simanta to dang simanta pi ka madan stong ji kampat biang community bagi skemru kan sa biang shen ngane madan ji tangan dengan tin nga aku lepi baru bersesin nga aku lepi na penyai ia bakum no pidang la penyai shi tournament kadang bagi kun semua lagi ke dom chong thai hawa pun tournament man praktis dalam tournament jatuh ban praktis kata ka dei ba ngiju community ber ngai kom ta kan lokan ja ba sesin kerpat ya kene ki nok piai ba pin piai ki tournament kena bi kena ji kin long bersmat hakit praktis kadu kadwai tangen kin tin bo bleng ker khu ka don jinjok ni rem wanam suwe tang le sing lang ba ka jikman ber arliang kulbe sibun Bat da kitu ki Khubor ngila poi syaka bakut tak haduk Indonesia biang kublai shibon.